CZS clear to te chibai ule Noel Vanalrot pui kania chanchin thar langsar zol te ngai thlang Lunglei district MJ member te chuan agriculture sector a scholarship le che vela sarkar mala na sang zir chiangi dan thlo Konpui VC3 complex convoy ground na MJ scholarship district president Poenju Vanal Avane Unix Cup futsal tournament hong KVI Chief Executive Louis Gordon Thiam lo achantira voina ashem na tur puang chanchin kim changin ngai thaila Lunglei district MJ member te chuan agriculture sector a scholarship le che vela sarkar mala na sang zir chiangin an thlo voin khan Lunglei district MJ te hian sarkar lai pui an kol Indian Council of Agriculture Research an thlo a chanchin bumi te Lodong Song Tu, Head of Regional Center, Dr. S. Dolly, ICAR Research Complex for NEH Region Chuan, and mala na sang alo shilfia ani. Dr. S. Dolly chuan ICAR Research Complex for NEH Region a hian scientist panga Dr. Lal Shwai Pui, Veterinary Microbiology, Dr. Lung Moana, Soil Science, PL Rinsanga Aquaculture Fishery Science, Y. Bijan Singh Agriculture, Chemistry, Dr. Tamila Rasan Ke, Livestock Production Management, Omekin Farmer 10, Lokzoka, Anthar Chua Thainan Training and Siam Sakchina, Farming Le Akai Noi Atan, and Mamo Ang Bungro and Pek Chin Tu, and Soy, Funding Agency and Nilo Avangin Sumle Pajan Puina and Petelo Di Asoya, Farmer Tehar Salatlang Pui, Thai 8 Hetu Nashik Mutuale and Goldante, Nadnatlen Tulaka, Thai Ven Him Dante, Ranvut Zungsang Tele Thai Chin, Atan Ram Leilung and Goldante, Ram Leilung and Enfia Sakchin Dante, Chipjar Takin, ICAR Scientist Hian, and Low Shilfia Ani. Chanchin meeting in Changin Dr. S. Dolly chuan Kumin financial year chungin Lunglei Khopuya farmer titan training and buat sai sak ngei don ti atiama tundin mana chuan farmer te har satna sutker ni theinan WhatsApp kaltlangin scientist te thon chin se anni hian malak dan tur an lo shil thei don ba ka atulani chuan ma ni mun pui umyam megaleya a thonin ma an lak sak thei don ti ashil ani scholarship dum luya sarkar project kalmek chak a demonstration farm ICAR mithiam ti en puina anga soiom chungchang chanchin bumiten an zona chupil rinsanga aquaculture fishery science chuan momal takin ICAR in information andong lo ti asoya zirchian engma omlova farm anga kalpui chu ati chi arin lo thu alo shil ni in asoi Sarkarin chak ai farm malak na akalpuita ka chuan amimal angin chak ai ei du zong tile biology azir thu soya mun sang ami chak ai lakho ma phailama ta chak ai farm an kalpui reng bu muna khoi chi ani ti asoya tlangrama chak ai ang chi chu khoi chi ani am ti zir chian na a omlo awangin ahar sat arin thu asoi income nei zo hian ICAR hun male an laboratory sang to kwal ni in thokto de cho an lo shilfia ngal zelani chanchin mumi te hian KVK Scholarship District po an tlo ngala senior scientist and head Dr. Michelle Silolom Kimi Hovin thokto ten lo dong songin KVK Scholarship mala na sang an lo shilfia bok ani KVK Scholarship a hian Mizoram Chief Minister le Agriculture Minister te Ming Lakopa Siam Zorin Bin po hlothing takin KVK a hian enchilani a hengti farmer de ne na achi pe in farmer te po in an hlotlin pui hle ni in an soi lo nei tu te har sanale an din mun sha turin field a an to chin boka tuna hian Mizoram ama saber turin ar asadum vekchi kadakrak an enchin mek ba ka ar chidang rainbow rooster te turkey le Juini Fall te po enchinin an vul mek bokani KVK Scholarship hisang khazawa somchari pakwa kumadin ni in senior scientist and head Dr. Michelle C lalom kimichu sang somni khan best woman scientist a Society of Krishi Vigyan chuan athang to a sang somni pani khan Society for Biotic and Environmental Research chuan best extension professional award ahlan to bok ani
KVK scholarship hituna India rama KVK chazinga atela NITI ayokin ante na A grade an pemek ani voin ve khan lunglei chanjin mumi te hian Irrigation and Water Resources Department scholarship district malak na tuiche enemy an tlo boka scholarship district MJM member rem chang ten an lo choi om ani Konpui VC3 complex convoy ground na MJA scholarship district president Puenju Balal Avan Yonex Cup futsal tournament hong Khwalian Puenju achuan tournament hon na thu soin sport hi omlo ta se mizo thalai te kan kiam chak ngotin karinga ti a chalai den infiam na anlak thodak angai thule sport dress le infrastructure ain infiam material rule taksa apoimo bera inpek na tumru na yanga ya hockey player rem siami te po harsa tak achangin taima na le tumru na ti sham na angai ti sham na nein a hlotlinga ni ati MJA President Zuan Kandam Chiar Pui Shangshanga Pei Chia an tam zela ti a rui hlau awangin mi pa an kiam zel thu le rui hlau wangin hom shangshanga to thu soi state dang mi tel lavin Kandam nalian kan thok thei to lawa namdang tel lavin biakin kan sa thei lawa zu le jokes wanga mi pa an kiam zel lain namdangin Kandam le kan khumpui min lwa sak ngei don ani ati a Kandam chu Luazel kan duani chuan chalai ten virudik an puta nundan tika an nuna ngai thule abikin mizomi pate an than harangai thu soin infiami ta chu afui ani Yonex Cup futsal tournament sang ni sommi pathuma hian team somthum pali chuakin konpui khochung ba ka scholarship hortoki bolpui le khamranga tangin team antela champion team in lomana cheng sang ruk le trophy dongin pani na in cheng sang li le trophy endonga individual prize engem mazat siam ani bok he tournament hi Yonex Sportwear Zarkot Aizolin an sponsora Vengthar United konpui ten an buat sai ani Excise and Narcotics Department scholarship le YMA ta changkop chuan ni zan masa zanlai khan rui hlau heroin hong khatan mana hemi kai noya hian venglai is a cheng Jacinta la hlimpui fa te pathum Ruby la nun siami kumsom thum paruk diakon la nun pui kumsom thum pathum le Victor la rem ruata kumsom ni pathum vengla is veve te man ni in nimin khan ko ta shwai an ni nuwa district jela da lu an ni Excise how do te na changa thodon danin vengla is a khosamek la nun pui le anaw Victor la rem ruata te hi an veng wai me ta chuan an mana hemi an chui na kalzela hian robila nun siami po hi chui thlengin dia kon wai me shwai tu te phung bo man soma an manzui le ani thudon danin robila nun siami te india kon thlan mol veng atang hian dia kon wai me ta chuan karkal ta zir top ni tlai khan heroin hong ruk le baga kep zali somni pakhat an man chuak to a hemi chum hian rui hlau te chu in nei tu hian ata ni lo thu soin anu Jacinta la hlimpui le zonun himi wife of R lal chandamate ta akol sakni in a soi thuboi siam sak ngal an ni a medical checkup a hrisel na that tok lo awangin interim bela chhuatirani rui hlau nei tu pu te ero jail lama thon lu an ni tunchuma an rui hlau hi saranga an fun nuwa calendar hluya tuam le in an man saka ama hrisel na that lo wanga interim bel an pek rubila nun siami po in medical apal tlang to a kota shwai ani nu in a unaw dang te nen hian district zela thon an ni tuna heroin an man zong hitwal chung re chuan cheng sing khat sang kwa man vel ani a baga kep re chuan cheng sing ni sanga hu ani Badminton Club Bill Kotlir 10 season opening tournament sang ni somni pathuman buat sai chu nizan masada riat le achan ve khan chairman Joint Village Council Bill Kotlir kebiak moya chuan Bill Kotlir community hall a hong Badminton Club Bill Kotlir Vice President Rosang Zera Dau Chong Kai Shwai Honna Huna Hian tournament hong tu puke biak moya chuan tournament player del de thata ka khel tura du sakna hlanin infiam mi ta churui hlola ka fihlim tura cha in khotlang le ram ai o thleng po a inwor chuak thei tura chan la tura fuin tournament hlotling taka nei ani theina na honga badminton club te tan thil pek a hlan bok ani he huna hian secretary David Mingthan zela chuan player ta shia tur sang te tar langin in mel shia tir na huna manga financial secretary PC dal choi moya chuan tong traya
tournament lanin in khel chan ngal ani tournament a hian bil ko thlir kho chung mai baka bu chang phai sen le sai pu ma chang te in infia mian kal khoma ninga ni zan hian final khel man be sei ani tournament hi BDO office bil ko thlir sponsor ni in bil ko thlir police le larin moi te chu co sponsor ani KVI Chief Executive Louis Court in Thiam Lawa Chantir Voina Shemna Tura Puang Court of Special Judge Prevention of Corruption Act 1 Mizoram KVI Chief Executive Officer Louis Pulal Som Zwala chu ei ruk thubuaya Thiam Lawa Chantira Voinhan Shemna Puang Court of Special Judge Prevention of Corruption Act 1 Mizoram KVI Chief Executive Officer Louis Pulal Som Zwala chu ei ruk thubuaya Thiam Lawa Chantira Voinhan Shemna Puang Aizawl District Court of Special Judge Prevention of Corruption Dr. HTC Larin Chana Chuan Min Khan Court Thurem na Puanga Court Thutluk na Darlandanin Kumsang ni Som Khan Prison President Vanal Ruadale General Secretary RL Lian Tuang Aten Lalom Zwala Laka Hian Sumti Teaching Pentua Anti-Corruption Bureau a Thubuayan Theluta Saitwal Khwale a Chevela Fuching Tu Telon Ru Sakna Sumachanga Cheng Noi Kwa Sangriat le Zathum Somruk Bakwa Khoi Ching Pena le Khwai Khoi Chanpui na Sum Cheng Noi Somriat Paruk Point Paruk Basari Ti Ching Pena Anpu Ani Poisa Ching Pen Zat Hishat Jian Niloma Se Ati Ching Pen Ngei Ti Ero Finfia Ani Court Chuan Pulal Som Zwala Thubuai Hi Hun Engem Machena Ngai Tua Nuwa Thutluk na Puangin Dan le Kalphung Ang Nilawa Diklal Taka Poisa Man Kholo le Sarkar le Kha Poi Moti Diklau Thubuaya Te Thiam Lawa Chantira Nimin Khan Zela Dalu Ngal Ni In Voina Ashem na Tur Hi Apuang Ani Pulal Som Zwala Chu Cheng Noi Li Choi Tura Ti Ani A Poisa Choi Tur Hi Apet Hei Lawani Chuan Kum Hi Lung In na Tang Bel le Don Ani Pulal Som Zwala Shemna Hi Voin Khan Prevention of Corruption Act Special Judge Court Chuan Puangin Nimina Thiam Lawa Chantira ni Nuwa Lung In na Tan Tir Ani Chu Tlingtlatura Ati Baka Cheng Noi Li Choyanga Poisa Choi Tur Hi Apet Hei Lawani Chuan Kum Ni Dang Lung In na Tan Bel Don Ani Pulal Som Zwala Hian Ama Memal Tan Poisa Ching Pen Hi Alo Kolemo Alo Nei Emoti Finfiana Omlava Ama Hi Upato Tak Shesel na Chato Alo Lunginat Reitak Da Tur Chi Ani Tolava Amalamin Pulal Som Zwala Hi Criminal Thubuaya Thiam Lawa Chantir Alani Ngai Law Awangin Shemna Nep Zok Apeti Court Chuan Athurem Na Atar Lang Ani MZP Executive Committee Nimina Chukho Min Sarkar Sikula Zirlai Ten Tun Thla Chu Ngeya Zirlai Bule Uniform Andon Theina Tura Mala Turin Thunei Tu Te An Phut MZP Chuan Sarkar An Ko Zirna In Shanga Zirlai Bule Uniform At Hlona Sem Chin Chu Ahun Taka No Pangten An Dong Chin Lo Ni Asoin No Pangten Harsat Na Tam Tak An To Pha An Ti No Pangten Ahuna Zirlai Bu An Don Lo China Wangin An Thu Fual Pha An Lo Thu Soin Tun Thla Chu Ngeya Zirlai Bule Uniform Te Chu Sarkar Sikul No Pangten An Don Theina Tura Mala Tura Thunei Tu Te Phutin Atul Anga Ma An Lak Zel Tu Thu An Soi Nimina MZP Executive Committee Chukhom Chuan MZP Ro Rel Na Sang Federal Council Sitting Hunatan Mei Ni Somni Panga Sang Ni Somni Pathuman Ruata Remani Jun Ni Somthum Po Ro Pui Theyang Bera Man Le Rotin Higher Secondary School Zirlai Titan Basketball Le Volleyball In Elna Kumin Mei Thla Nu Le Jun Thatira Buat Sai An Rel Ani Central YMA Chuan Namdang Mizo Ming Ho Asum Dong Tele Mizo Sumdon Na Ata Na An Ming Namdang Ho Tir Tu Te Chu April Ni Som Sang Ni Som Ni Pathuma Changa Chiara Ni Som Thum Chunga In Ching Fel Ngei Turin Asiatir Nimin Chanu Dar Thum Khan Central YMA Hola Aizawl Khopui Chunga In Sakna Bungrua Cement Iron Rod Brick Zwar Tu Te Kau Khom An Ni A He Huna Hian Namdang Mizo Ming Ho Asum Dong Te Chung Chang Le Mizo Sumdon Na Ata Na Namdang An Ming Ho Tir Chin Tu Te Baka Iron Rod Size Ling Lau Zor Chung Chang Soi Ho Ani Central YMA Chuan Hetiang Asum Don Na Kalpui Mek Tu Te Chu Ti Top Ani Thuai The Na Chak Tak Malak Antumani Ti An Shatira Namdang Mizo Ming Ho A Sumdong Tele Mizo Sumdon Na Ata Na An Ming Namdang Ho Tir Chin Tu Te
thil ti le in sak na bung ro sang sang ani dan tur tling lawa zorte chu ti to pani thuai theina chak tak malak an tum thu central y me chuan soin april ni som sang he som mi pathuma tanga chiara ni som thum chunga in ching fel ngei turin an ngen ani Pural do ama ZPM leader chuan muntina ZPM kan thang zela kan ti ani lawa thok tu oma chungla min pui ani ti hi mu thei shat thein kan chiang ani ati ZPM leader chuan he thu hi se songa ZPM mi thar lom luna soin kan sarkar nge yang kan ti thei lawa pathian thu ani a ma se in thlan hi kan ngak hlel hle ani ati ramin achial pui ber chu ei rukna ani thu soin he thila amo phurtu ber chu politician te an ni thu soya mi pui than tlin ro rel tu ten ram le nam ma son aya ei ru na le hlim hle na an ngai poi mo jok chung chuan sarkar na thok te le mi pui mi mir dikna le rin omna mi pui mi mir chuan dikna le rin omna an hwal swat thin ani ati ZPM leader chuan ramdin mun le tuna kan ram in real bol dan en chuan pathian mal som tlakin kan om talo ni ina langati a lali suan aram le afel na zong masatura minzirtir zong masaturin minzirtira keini ero chuan apek bel cha tur kan zong masa a kan bible in om dan tur minzirtira nga ka inzirtir lo awangin kan ram le khotlang kan ti mason tum na hian min tlan san mek ani ati a politics chu ram rong bona poimo takani thu soin kheldik ain khelfu kan tum a hei hian kan moral a thalo zongin a shwaina sa em ani ati ZPM te chu an ram politics a pathian ram lo thleng ro se ti in an aw thin thu soya chu an ngai poimo ber thu a soibok ani pathian te lo ma sona chu engma lo mai ani a tu chung kwa tan ma thak hlal om lo ani ati nula beril wa nei sang tlaw AMC corporator point thu soin politician kan ni emoni lo emo politics a kan lut emo lut lo emo mission kan ni na kan kolvek mai mal kan kolvek mal min som thei tu le an chia min lo thei tu leithil ti thei na chak tak mai kan neya chu chuan kanin kung kai na a chezong le a thazong in a ngong thei ani ti a tun ma chuan politics ani awangin midang soi chiat te party le party in bai vak te mi thil ti that aya a chelai chau soi te chu do thu ne na campaign te kha voi tam tak alo thleng to thina ti a tuna tang chuan chung te chu thleng to lo se du thu soin ring tu kan ni a kan rin na kha politics a po kan lan tira poimo ani ati khati zong khatun chama chanchin thar kan ti chwa thei ni e